Društvo agrarnih novinara Hrvatske i Hrvatska agronomska komora objavila je ljetos javni poziv za dodjelu priznanja DANH komunikator godine za 2025. Cilj nagrade jest istaknuti one članove znanstvene i stručne zajednice koji svojim djelovanjem daju značajan doprinos u transferu znanja, ali i popularizaciji znanosti u poljoprivredi. Stručni žiri, sačinjen od urednika domaćih agrarnih medija i predstavnika Hrvatske agronomske komore, imao je zahtjevan zadatak – izdvojiti jedno ime među izvrsnima. Ove godine je ta čast pripala doktoru znanosti Draganu Soliću, koji desetljećima radi na unapređenju kvalitete proizvoda i podizanju standarda, kao i edukaciji poljoprivrednika, koji je ujedno načelnik sektora za razvoj stočarstva u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Naravno da je ova nagrada na neki način predstavlja izraz određene časti koje vam netko drugi daje. U ovom slučaju to je Društvo agrarnih novinara Hrvatske i Hrvatska agronomska komora i naravno da sam sretan zbog te nagrade, a što je na neki način onda potvrda da taj cijeli svoj radni vijek sam na neki način ipak utrošio na način da je bio koristan onima kojima je trebao biti na usluzi, a to su u prvom redu poljoprivredni proizvođači i to poglavito oni koji se bave stočarskom proizvodnjom. A evo što kaže komunikator godine na komunikaciju danas općenito. Samo jedan mali detalj, 2003. godine u Hrvatskoj započinje ispitivanje kemijskog sastava mlijeka, uključuje se pored mliječne masti i sadržaj bjelančevina i takozvani higijenski parametri za kvalitetu mlijeka, broj mikroorganizama i broj somatskih stanica. Koliko je trebalo volje i truda i znanja uložiti da bi se objasnilo našim poljoprivrednim proizvođačima zbog čega se uvode takve stvari i kakav je odnos onda te kvalitete mlijeka spram onima koji su kupci i potrošači tog mlijeka. Dakle, tu je značaj komunikacije vrlo važan i nadam se da sam u tom svom načinu rada uspio postići određene uspjehe, a poruka svima onima koji dolaze, jer predavno mi je još 5 godina radnog staža, ja sam dakle gotovo u zenitu svoje karijere, neprestano se mora učiti, stalno se moraju pratiti nove spoznaje, jer to je jedini način da se može odgovoriti na izazove koji su pred poljoprivrednom proizvodnjom. Dr. Solić zaslužuje ovo priznanje zbog izvanrednog doprinosa u povezivanju znanstvenih spoznaja sa svakodnevnom praksom domaće poljoprivrede, naglasio je Vedran Stapić, predsjednik DANH-a. Mišljenja sam da je iznimno važno napomenuti ulogu dr. Solića u temi deforestacije, koja je iznimno aktualna ovih dana, a dodatno mislim da najbolje opisuje njegove kvalitete činjenica da vrlo kompleksne teme zna i umije iskomunicirati na vrlo jednostavan način. Pa evo, i meni je drago.